itokuwa itolabweri kuonwa mbere manto jaja tukaeja na maoni yetu iguru riajo mbere jatangazwa nonto ja ku affect biashara yetu tauju Rwanda nenda ya majani jayo Mombasa jabatwe lakini sheria kwao itiumija chetu toka tukauga uju cross number 1 antu batatu batomba korongamira intobira tu nabyo intobira tu nabibi kwanda maoma ja mainge muno nito kwanda antu bamithimba minge muno bena maome mwanya nonto atukuria twikura ekeja kuthirwa itokwirwa antu bara bakagura chai bakenda kweja na 10% kile Agriculture and Food Authority performance board iji etethithagua in other countries so other countries ikajokia advantage nonto batena board iji yu kweja kwendia chai yao na muntu uraguraga chai iyo find it easy akona kwera hizi kugura chai nala gutena sheria injomo direct sales batwe tuenda ya majani jeto ya Imenti 20 to 25% directly so batwe itombeta kuona better prices at the auction na better prices at the direct sales namba inya KTDA operations chiao ile tuthiria chionthema ikuthera kwina manto jange tiga biashara ya chai na manto jaja operations iji tokuwa ika affectwa twa mibunja nonto interview to ibaba tokarairia ndenda kwaria manto ja makai iguru ria direct sales number 1 iba bagura majani iba choka ya njara iba twakirite nyomba je ije bukona aja fair trade ya milioni nkurukie 50 na aja ome iba twikirite water harvesting tanks area niu mbecho iria ni ijeja wa ni thomithia na betu na nkuruki o area nero gete electro area ukethira project nyingi ile ithithitwe fair trade bega nonto akwirwa one man one vote batu tudura nawo tudura kulingana na tonga bura wena bu utomba kudura muntu itina bina makanana na wena itina ngiri nyanya muntu abo kwa bene ambo kwira ati wena ena itina makanana na wena ngiri nyanya wena gedoko nini to akara kwejo gota kata ambi goto akudura wena into benda to kwejo gota to menya gota wow sadia sozo factory to gatumira ya Imenti tutakwenda kuletora inge tukora na witu wena cio batwe tutukorwa na thirikari kinya nini thirikari ni tukaragia ende factory yetu kuringana na ngugire ritaye nene ibuiga gwa inyabwingwa irerete antu baba ingi ndene ward ya kwe onde batwe tukuria thirikari antu agutonya kire Imenti factory kana ke KTDA nonto ni etigere onka ibete bakariva ebo Kenya miti ya factory cha sukari factory ya bamba iria cionthe ciarekirie gukua bairiokie iri itethanirie na KTDA utonga bakenya bonore kouge KTDA iri moyo ibatiga kwendea kwa jaiwingi murimi na nde murimi wa majani chai itovori ne reforms iji kureto thirikari murimi atiambite kurua na ndenda kuga atiri Antone aremi mbe kuregana kana ito kuregana na mawabo jaja mwanka muremi ambe oruwe kioria ariare we nerwe manto jotonga bwae bugakaratia. Thank you.